Dnevni boravak za obolele od demencije na Novom Beogradu. Otvoren svakog četvrtka od 16 do 19 časova. U dnevnom boravku osobe sa demencijom se osjećaju kao svoji među svojima. Međusobno se podržavaju dok istovremeno stručnjaci i volonteri vode računa da ih stvarnost ne povredi. Bojanje popravlja raspoloženje, smanjuje uznemirenost, oslobađa od stresa. Ono, kao i razne vrste ručnog rada, poboljšava spretnost i kontrolu pokreta. Dok se bave ručnim radom i bojanjem, korisnici dobijaju mogućnost da sarađuju sa drugima i da se međusobno pomažu. Sama mogućnost stvaranja i pomaganja drugima pruža veliki osjećaj zadovoljstva. Mozgalice, od jednostavnih slagalica do složenijih igara, doprinose dužem održavanju kognitivnih funkcija na trenutnom nivou. Pričaonice daju mogućnost korisnicima da govore o sebi, svom životu, da podele utiske o svetu oko sebe sa drugima. Nije važno ako nešto od rečenog ne odgovara istinu. Za koga ste napravili ovu ogrlicu? Ovo su masline okolo, da, za moju Muku, kako se zove? Hanice. Ogrlicu za Hanicu. Da. A vam se sviđa ovo što radimo? Ja volim to da radim. Volite to da radite? Šta još volite da radite? Sve što god mogu radim. Nikad ne sedim. Svi vole da se izražavaju kroz muziku, bilo da pevaju, tapšu, plešu ili jednostavno pokazuju da prepoznaju pesmu. Muzikoterapija ima nemerljiv pozitivan uticaj. Svi se opuste, zabavljaju i uživaju. Neka nosi, neka nosi od nelaga, neka nosi, neka nosi od nelaga. Iza kače rada drugo, iza kače rada drugo. Hvala lepo. Bez obzira na svoje mogućnosti, svi rado učestvuju u fizičkim aktivnostima. Navija se, bodri, raduje. Blagotvorno je kako za celokupno zdravlje, tako i za održavanje kognitivnih funkcija. Pri dnevnom boravku postoji savjetovalište. Članovi porodice mogu da razgovaraju sa lekarima, dobiju savete i izuzetno važnu podršku. Iako radi tek nekoliko meseci i svega 3 sata nedeljno, dnevni boravak je doneo veliku radost. Korisnicima je pomogao u održanju funkcija i sećanja, a članovima njihovih porodica da se lakše nose sa ovom bolešću. Dnevni boravci za obolele od demencije kao i savjetovališta predstavljaju standard u Evropi. Ovaj novobeogradski dnevni boravak je tek pilot projekat Srpskog udruženja za Alzheimerovu bolest i udruženja Snaga prijateljstva Emiti, koji finansira Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji. Kao takav, vremenski je ograničen na 6 meseci. Beograđani oboleli od Alzheimerove bolesti i drugih vrsta demencija zaslužuju da imaju dnevni boravak, svoju sigurnu luku u kojoj, bar na kratko, mogu da se usidre i nađu uporište u magli koja ih okružuje. Građani koji neguju obolele članove porodice predstavljaju nezamenljiv ljudski resurs koji glavni grad Srbije mora da podrži i čuva. Skoro svaki 5. građanin će u toku života ili oboleti od demencije ili negovati obolelog. Dnevni boravak za obolele od demencije je nešto bez čega ne može.